phambi kwezolo lo video le ekhuluma ngalo ukuthi ngibazame kakhulu mina nala iphone ngingatransfera nje ukuthi uyilalele ukuthi ithini lenkulumo le. So kungeza ukuthi uMancinza ukusola kwakhe ukuthi laba bathola imali. Abanye bathi lenkulumo esho uMancinza uzama ukuketula ukuthi kuphelela amamasha ngoba kukhokhelwe nabantu ababathi uMancinza ukhokhele ukuthi akakhulume lenkulumo khona abantu bengenza umthembo uphakela umthatha kuzophela lamamasha. Manje abasathembani bebodwa labantu kahle kahle kumasha. Yabo. Njengoba ngisho abaye basola uMancinza ukuthi uMancinza ukhuluma into engekho. Abaye basola ukuthi laba yiba abagangile ngoba bothatha intshontsho lapha. Iyo ngisho mina abantu abanolwazi ngayo yonke lento eyenzakalile yilaba kade belapha endlini. Manje ngoba bathuli nabo nje manje. Kodwa matha sithatha iside likahulumeni. Yeah. Simbonile ubaba uRich uRamaphosa ethi ningawupost umbhedo sithatha inkulumo kusibekela sithathe ke izithombe zalabantu behleli nayo upresident siyibekela sithathe uZoso simbekela nale phone yakhe ngoba sibonile imali ephethe ngesandla uZoso nami nginemedia imali yemedia izikheshi izangelo kuza amasayidi ngebank nje ngoba isu international. So ke sifuna sibeke nayo uMancinza. Yabo. Ngiphinde ngibeke nale statement sokuthi give me 5 million for food only. Bese ngibeka le statement sokuthi banginikeza u10 million ngawunqaba. Yeah. Ngibeka u3 million ngawuthatha. Yayibona nje. But abona awuhlaziye manje. Wesibani yabona u10 million. Yeah. Imali leyo. Ongagcina futhi mhlawumbe ungazogcina udlule emhlabeni ongazange ube nayo. Even imiliyoni kwesikhathi. Kungenzeka ukuthi ugcina udlule emhlabeni ongenayo. So wena futhi ufuna uyicabanga njengomuntu owi-leadership. Ungacabangeli isisi uma uzothatha umqondo ukuthi usofuna ukuba ku-leadership. Cabangela abantu labo uhamba nabo nalabantu baholayo. Ukuthi the day bekuthola ukuthi wena sekunezinto ozenzayo abangathandi. Impilo yakho injani safety yakho sengozi kade ukugijima nabantu bawuphithiza amaflet abantu la abantu be destroy izitolo zabantu egcineni wena usuthengisa labantu lapha abantu banezitha sikhuluma labantu banezitha uma nje kuthiwa kufuneka abanye beboshwe ukuthi bakwalutha izitolo zabantu abantu ekufuneka ukuthi amakhese brand nabe labantu abaku-leadership wena futhi usuphuma apha madala side siyowenza ukukhohlakala futhi uthi ingala abantu lapho labantu ade bekulandela abakuthembayo ukuthi njengoba silandela le ndoda le yonke into izoba right. Iyona ufuna uyicabanga leyo before ucabangele isisi ngoba okwesisi usibali mangingafe manje nje sifike manje sifike ngemoto la akekho kwazi ukuthi sikhuluma nemoto lesinikazana before singena la endlini. So nje wasesephambi kwamakhamera ayikho into sinikezana yona siyaxoxa masiyacisha la makhamera lawo sijika lapha nje ngoseke ukuthi ayihamba sibali yabo akekho sele proof ukuthi kwenzakaleni madoda umuntu nje ongayithola yonke le yanto ade yenzeka lapha yeah uyedwa umkhwanazi phela. Okay. Ngoba umkhwanazi uyazi into nayiseyilandela sibali ukuthi step by step from conversation from start to 2012 nini yabona umuntu ongayithola yonke le nto benza lapha umkhwanazi phela. Thina sosha amakhala sosithi bawuthathela uthini kanti ntombe siyabathuka empela sibali yabo mhlawumbe siyabathuka abantu abazange ngempela naleyo nto leyo uze wathi omunye esixoxa nje wathi hayi into so proof ukuthi le mali abayithatha funa liqhubekela amamasha nithili kuze kwenze uhulumeni lento efunwa abantu once wasitopa la mamasha obviously abantu kube bayithathile imali nomfutho phela ngibambelele angibathi manje every ngolesine kufuneke kumashwa ngithi banabe ngake behlehle nje bebayithathile imali usho nje lokhu uyazi usibali ngayithula ngabagweyo abafowethu laba manje abopha umthatho ngizwe ngidaze inkulumo kusafuneke kanti ngeke beyithole yababopha le nkulumo uthi Ronnie bese sethelo mama kushuthi njalo ngolesini siyamasha uthi uphamthathu yamanje ngizwa akashongo yini kodwa manje media ethile ithi media kumanje umatasa lekhaya insizwa uyaviva avivela ukuteleka hayi ngathi ubuyele kulelo kuzana le information yakhe lenza yini emhlehlisile manje no wesibani yabona manje uyizile kunenkulumo ethi nge4 November ngithi langa la election yobe kumasho njalo ngesine yobe kumasho ufuna ukubabona phela nje bade ukuhlale kwenzeke
abakhali bayiqalile abayiqele yabo so manje nami lo muntu ngithena ngimlalela ngathi inkosi asibabophele ugodoli kakhulu yathi mabe ke nje wathi wabeke machine njalo ngolesine imiliyoni ikhona ekhukhwini so manje Kanjalo. so manje kuthi abafowethu kufanele beyazi lento ukuthi njalo ngolesine sifuna sicela ukubabona la imamashini Yabona